kao što smo mi i navikli. A očekujemo od Milice Vojnović i Ivana Pekovića da krenemo s dobrom atmosferom današnje emisije. Izvolite. Marko, ko si za gorom livadu? Marko, ko si za gorom livadu? Jednom kosom tri od kosa čera, jednom kosom tri Sanak memori, sanak memori, sanak memori, glava me boli. Sanak memori, glava me boli. Tuđin me mami, tuđin me mami, tuđin me mami, iz tuđe zemlje. Tuđin me mami, iz tuđe zemlje. Karanfile, cvijeće moje, karanfile, cvijeće moje, još da mi je sjeme tvoje, još da mi je sjeme tvoje. Ja bih znala gdje bih cvala, ja bih znala gdje bih cvala, mome dragom pod prozorom, mome dragom pod prozorom. Vrijeme je karanfila, vrijeme je za pjesmu, vrijeme je za kuhinju. Milice, dobrodošli u dnevnu sobu i recite mi, da li odmah nakon pjevanja zapravo možete doći do vazduha? Ja mogu reći da je jako rizična ova kombinacija da najprije pjevam, a onda pričam. Međutim, s obzirom da smo se svi navikli na maske, onda smo se navikli da dišemo uz manje vazduha. Recite mi, zašto ovakav splet naših pjesama? Je li to vaše neko viđenje cijeline? Pa eto, mogu da kažem da smo Ivan Peković i ja jednoglasno izabrali baš ove pjesme. One su pjesme iz Crne Gore, malo su jačeg ritma, upečatljivije, vedrije, tako da su dobre za otvaranje ove emisije. A osim toga, ti spletovi su popularni jer možda ima slušalaca koji nisu dovoljno strpljivi, takvi su savremeni slušalci, pa možda i njima odgovara da izaberu ono što je njima najljepše. A koliko je zapravo onda slobode u tim kombinacijama kada su u pitanju ovi spletovi? A to je bezgranična sloboda, bezgranični miksevi, ali treba gledati šta najviše odgovara glasu
i tako da se obuhvate malo raznolikije pjesme ako se već biraju spletovi. A kako se slažu emocije koje donosi muzika sa ekonomijom i profesorskim pozivom? Pa to je teško i lako pitanje istovremeno. Ja mislim da se profesorski poziv i muzika jako dobro slažu. Prvo, i za jedno i drugo neophodan je glas kao osnovno sredstvo, mada u obje te oblasti tehnologija uzima primat. A osim toga i jedno i drugo je nastup na sceni. Recimo učionica nije ništa drugo nego jedna scena gdje se svaki pokret i svaka riječ vrlo strogo odmjeravaju. U sve to upletena ekonomija? Ekonomija, sa njom se muzika još više slaže, jer je ekonomija isto jedna vrsta umjetnosti, tako joj treba i pristupiti, tako je i predavati. To je umjetnost jednog bezgraničnog opet kombinovanja mnogo različitih elemenata, odnosno promenljivih, kako mi to kažemo. Često puta i tu pominjemo instrumente. Evo, danas sam baš predavala o instrumentima ekonomske politike. Teško ih je sve naštimovati, teško ih je usaglasiti, teško je dirigovati tim orkestrom ekonomskim, a sve u cilju da se kompozicija neka stvori skladna kao u pjesmi, ali nije tako lako u ekonomiji. Pomenuli ste učionicu. Djelujete strogo. Šta kažu učenici? Ne znam, eto, ne znam da pitamo njih. Tako mi se čini da bije glas strogog, ali ja ne znam, eto, ne mogu to da vam odgovorim. Ja mislim da nisam, danas više ne možete biti strog nastavnik. Mi jesmo u kuhinji, ali zapravo nećemo kuvati. Odlučili smo se za zdravi izbor sokove. Jeste. Kako se slaže voće? Evo, šta nam vi danas onda spremate ovdje? Najprije da vam se zahvalim što ste me oslobodili od kuvanja. Znači, pjesma me je oslobodila od kuvanja. To je još jedna moć pjesme. A da smo kuvali, ja bi sigurno raštan predložila. To je bolja varijanta od ovih sokova. Nije šalnica, ok, svakako. Ovo je svakako za doručak, a raštan bi bio za ručak, je li tako? Jeste, za ručak. Šta ovdje sve imamo? Eto, iako kažu da nisam dobra domaćica, ipak bez sokova nikad ne ostavljam djecu, a ni sebe. Smatram to jednom obavezom, čak i iz vremena kad nije bilo ovako modernih sprava, ali imali smo makar običnu cjedaljku. Evo, ja za danas predlažem jedan moj miks, dakle nema tu nikakvih novih sastojaka. To je samo moj izbor, ova kombinacija kao što smo pjesme imali po mom Ivanovom izboru. Sad je splet voća. Evo, splet voća, danas govorimo o spletovima. Evo imamo oprobane voćke ananas, imamo jabuke, grejpfrut, limun, jabuke i kivi. I đumbir je tu. I malo đumbira. Eto, vi mi pomažete. Malo đumbira, tako da ćemo tu dobiti jednu, za mene, savršenu mješavinu jednog oštrog, jakog i nedvosmislenog ukusa, koji je šteta kvariti medom ili nekim šećerima ili urmama. Pa već ima dovoljno prirodnog šećera. Već ima tu dovoljno i naglasila bi da ova mješavina je jako pogodna za sve nas, naročito za one koji rade u kancelariji, kojima je vrijeme jako dugo, a u ovom slučaju i nastavnike koji rade i u više smjena i u više škola. Znači, obavezno sa sobom ponijeti ovakvu jednu mješavinu koju možemo sad da nazovemo nastavnički miks. Nastavnički miks za dobro jutro, može tako? Da, za dobro jutro. Za dobro jutro. Ok, evo vi onda pripremajte taj sok, a mi zapravo sada ćemo uživati. Gledamo spot i pjesmu koju izvodi Mišo Kovač.